Bye bye kuri Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Isi y'umupira izahora yibuka ko ari umwe mu bakinnyi batwaye byose bisabwa kugira ngo abe the greatest of the old time, cyangwa se umukinnyi mwiza w'ibihe byose. Ariko hehe n'igikombe cy'isi, ibikombe by'isi bitandatu uyu mugabo yarabikinnye, atsinda ibitego bigera kuri 11, aho yisanga ku mwanya wa 9 mu maze gutsinda byinshi mu mateka y'igikombe cy'isi. Gusa na urugendo rurangiriye aha muri 1/8 kirangiza, aho Cristiano Ronaldo akuye muri ikipe y'igihugu ya Espagne itsinze Portugal 1-0 cyatsinzwe na Mikel Merino wa Arsenal. Espagne izahura n'Ababiligi muri 1/4 kirangiza, aho bamaze gusezera Amerika bitsinze 3-1, bivuze ko ibihugu bitatu byose byakiriye igikombe cy'isi nta na kimwe kizagaragara muri 1/4 kirangiza, yaba Mexique, Canada ndetse na Amerika. Ikibazo mbaza, ese kuba Cristiano Ronaldo asezeye gukinira ikipe y'igihugu ya Portugal mu gikombe cy'isi ntacyo afite bibuza ko yaba umukinnyi wa mbere ku isi mu mateka y'ibihe byose? Nitwa General Bruce, ciao ciao.